Ty kokso. Dobre ide. Zebral si nejaký nožík? Jako však on sa istí. Milanom. Čo má obviazať na to? Vieš? Není, z tých koncov musíš odstrihnúť. Také hrubšie steto odrežaj, čo má 4-5 cm. Tak aj ti na spolče. No, to je ono, počkaj. Si to videl, keď... No, toto je ono. Ja som vedel. Takéto. Ešte odstení, ale 4 steta. Aha, lebo si tam mal dva. Tati, čo ideš robiť? Idem si to vyskúšať. Lano si zober. Toto si hodil len kolem, ale... Nálež sa niečo vyzlepa. Jak si to zaistuješ tu? Šuchni. Tak. Vyberš tak. A dĺžku si robíš tak? Vždycky. Vidíš to kanál? Můžeš vás květnout. Má to ďaleko, člověk. Počkej, tuto nohu som si Slavek vyťahol. Ono to trošku líta na tej bote, na to som si zvyknul. Počkaj. Možno, že to máš až vodu na krátko ešte. No tak to asi nie. To je cvik. Ešte koľko trénoval? Víš, len sa mi nohy trácu. No.